Elofa Yesu ya tewe, Elofa Yesu ya tewe, Elofa Yesu ya tewe ya so uma. Elofa Yesu ya tewe, Elofa Yesu ya tewe, Elofa Yesu ya tewe ya so uma. Yefa ane na oia, Yefa ane na oia, Yema walunga ola na ia via oia tangata uma fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fa neina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu luna lofa, matau atu luna lofa, abatu ia levi inga ya Yesu matau atu luna lofa, sili sili. Tua mai loa nganga dia lo na sua papaya sua papaya. Hallelujah. Vi ia le suafa o lo tātou atua, lo tātou alii ma lo tātou whahola, ia oia na ta i mailo tu soifua, ia malo nei ola e le nei fo iaso, i le alofa mleanga le leo lo tātou tapa au sili whaatalo whaatu ia te utau wha malo le fōlau, malo fo i le onu sa i whiau mga luenga na whia ngai iai ma si tātou watunuu, ia te tonu ia a whaifo ua vavele alu le la le reiva iaso, nei aso ia eli umau ngā luenga, ia ue te pole, tau yoso fu le la le aso a tai au, ia wha mahalo atu ia te utofia lava se tafa le larolangi o e mafuta mai ai, wha talo wha atu i le suafa manu malo Yesu Keriso, ia lo tātou ali ibra tātou whaola o ia na tai milo tu soifua, ia molo uola vai le reia fiafi, ia tātou te whaasoa, ia ma tātou tatanoa fo ila na fionga pa ia awa fo ia se tātou wha alumanga wha aleanganga, e ala leila na upu ia awala na upu le malamalama lea ia te tātou te Savali ai hao tātou ia i le nei o langa le tu mau ia whaamanuina le suafo iova malo le soifua ia te utou i si tātou tunu i Samoa
ia maratulaga o loo iai ia le tatou atunuu I feʻau magaluega ia o tinā ma tamā matutua talitonu toʻatele nisi o I latou o loo faapeona avea foʻi lelei polokalame o se faamanuiaga ia ae maise foʻi o se vaega lima taʻitaʻina ai lau savaliga faaleagaga faamālo atu iā te outou mālo le soifua mālo foʻi le onosaʻi ia o me fo nei fiafi ia toe so ino le tatou polokalame o te iloa lena faangata mai le tatou polokalame I le aso lua o le vai aso le sei mamai atu nei ia ona le ala foto ato so ia mo le faamalulu te fo I se tatou watanuu ia ona o le tulaga na le mafai ana tu ina atu le tatou polokalame le aso tofi ia ma le aso sa na sei mamai atu nei e leo toe so le tatou polokalame vi ia le lofo le atua lo faapeo na tatou aulia mai foʻi lenei vai aso fou ia ua foʻi le toe amatalia o le tatou polokalame ia I lona alofa ma lona agaleleisi olu atu te faatalofa muamua atu lava ia I nisi o tatou paaga ia o loo faapeo na mafuta mai faatalofa atu foʻi ia te I latou faapeo na mafuta mai luga le YouTube channel ia faatasi ma le tatou website faatalofa atu ai iā te outou malo lava le soifua faatalofa atu lai ia Sinive Tavila Jona Ioelu mafuta mai faatalofa atu foʻi iā gatai moli ia o Joseph Simon Tuiatua malo lava malo le mafuta mai le uso iā aleale o mafuta mai nai le motuituila ma manua malo lava le soifua manu avapalu Crichton malo lava le soifua le asi Levi Timoteo Ali Fania malo le soifua faatalofa atu foʻi ia tasi faamafu ma le mafuta mai malo le soifua Mace Alapati ngao faatalofa atu Hedesa mafuta mai na peo Amerika na mafuta mai ai faatalofa atu foʻi iā tou rise malo lava le soifua maua Precious Victor ma le mafuta mai faatalofa atu foʻi I le uso lenā iā simi amaama ia ma le faletua ma le fanau tamaga o Benjamin ia ma le mafuta mai foʻi lenei tula faatalofa atu foʻi le uso iā Leota Junior Scotty malo lava le soifua Andy Elisabetta faatalofa atu iā te outou ia malo le soifua I ua vave ale alu o lata ai manatua outou uma lava le tatou polokalame ia e tai kasikasiago kalaku e faatalofa atu iā te outou I lea foʻi I le tele o taimi ia avea ia lelei avanoa ia lea ua tatou maua tatou te mafuta ai le suafa malomalo Iesu Keriso ia tele o nisi o taimi o le tamafai atuli le tatou taimi ona o umi o tatou polokalame ia e misi ai le faatalofa atu iā te outou ia ae tahaua outou le tatou polokalame maise foʻi a tatou paaga I latou o loo togimaa foʻi I le tatou galuega nei faatalofa atu iā te outou I le suafa malomalo Iesu Keriso ae leʻi amatalia le tatou polokalame si le tatou tatalo le tōna mātou te mavi ia la ua fioria fiafi o mātou toe o mai, mātou te poto te mā a wārto e amataina o le mātou polokalame, loa ngā pa ia o le whai a onga se ea o a o mai te mātou le neia fiafi whai loa la ua fionga ai maise ta mā lau upu o mātou tangata ia o a o mai ai la ua fio, wha fo irivi inga ia te oilo mātou wa tua I mea sili wa e whaia on lo soa fo o Iesu Keriso, wa ole mamala au atuai nei. Amene ma amene. Amen. Hallelujah. O te lo lewa. O mai le tātou polokalame stasio vaenga taua. O lena tātou tala noa I le vai aso lena te nei. O nala ua whaisi na umi o le tātou mata upu. O I umi le vā o le tātou mata upu. O lea uto e alu e toi whamanino te isi o le tātou mata upu le tātou tala noa hai. Ia mo o mei lo la tātou mata upu tāhua fo o rinea fiafi ina ia mawhai o na malamalama o no le mele te awa o ina nei po le mele la tātou tanoa I nei e wha vai lungo le mele na tātou tanoa ai ia isi awa o ngai na a whai moso taimi a siasi e te toi wha longo ai ia ona fo I e o na ele alu ise tupe free charge
Amen, which mean no excuse. There's no reason e le mawhai e ona se I vanga nā I o we le fia whaalongo o ia. Amen. Ora fia nei, e la tātou tatanoa ia inisio vaenga tahaua. Ia pei ona ia ira tātou mata upulena. Lena mawai, toi recap mai a. Iso so o lule mana fia fi ono ina e whau e le whaavai. Amen. Ile tusi lea angaru ngolo tātou talanoa I le mata upu whaapea clear to hear from the Lord. Or clear to hear from God. O lo o whaapea o na tātou talanoa lea. I le manino lea o lau whaalongo mai lea tua. Sa tātou talanoa fo I vaenga e te langona I lea tua, ma e whai ai di whitwhilinga, ma e iloa ai lea tua. Ai o te toi fia pai le vaenga le whai mai, o le mea lea, o te tauma whai ei au ina ia maua e au le loto fuatia ifo I le lei I lea tua, a toa matangata e lea unoa. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. ESV. So I always take pains to have a clear conscience towards both God and man. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man. Amen. Au fa Samoa, fa maile fa Samoa ina to ina o le mea lea o te tauma whai ia au ina ia maua e au le loto fuatia ifo e le lei I le atua. A toa matangata e le au noa. O le loto fuatia ifo e le lei le vā o oe ma le atua, ma le vā o oe ma le tangata. Amen. Hallelujah. Na tātou taratara noa la ile. One translation says, this being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man. Amen. Ole, clear conscience. Onai, e toa tele nisio Kirisiano, Lato te leo pay attention I le leo o lato loto fuatia ifo po lato conscious. O le tele o taimi o lo lato whaia whilwhilinga mai o lato mawhauwhau, ma lo lato poto na o ina ai, ma le tele o mea o lo tutupu nei. O lo ngā lue lava tangata e fua ilea, I le mea laina te ilo I lona mawhauwhau. Ai, e ngalo I le tangata, I lona conscious. E ngalo I le tangata ia le loto fuatia ifo po o le tangata le totonu. E ia le leo o tātou tino feelings. Feeling is the voice of our body. Whalongono tātou tino. Reasoning is the voice of our mind. Tātou mawhauwhau. Te reason ai lea mea o tātou mawhauwhau. Te mawhauwhau wai le mea tuparanafi o na nei o a tae au o au plan se mawhauwhau wai. That's the voice of your mind. O tātou conscious is the voice of our spirit. Ia po lo tātou loto fuatia ifo le lei o ina o le leo tātou wanganga. Sa o tala noa la, I le vai aso le na te nei, o nai. To te le tangata Kirisiano o lātou te leo ave se whaatahaua I o lātou loto, ma le leo lātou loto. O le mea lea e a foi. Te lo tangata e whai, o le mea le mānei e le vaai, o le mea le o lai popular le nei taimi, o le mea le lei, o lala e ta ia tangata I mea vaaia, o mea e popular, ma mea le lei, o lai ta ia I tangata, te lo nis tangata e umana whaia ni ala tau whiwhilinga fwoi mai, ana I loa lava e le e whaia le mea lea. E nis tangata, have you ever been in the situation fwoi le wo umana e whaia se mea fwoi mai, o I loa e le kakaunga whaia mea lea. So which mean in your conscious na e loa I to tonu o lo tangata lilo. Sa le tatauna e whaia. But you still go ahead and do it. And then after that, and then it's like, man, no loa I want whaia. No o loa I want whaia. Sa o loa sa iai le musmusunga lo manganga. Ai te le I whaalongo ai. Tele la tangata pe no whai atu. E le o pay attention tangata I o lato loto. But this is where God speak. O ie tala noa ai le atua o tātou loto fuatia ifo. No tala noa la ile tātou mata upu.
le mātai o. Amen. O le upa tus pa ia fo mai ia whaatua ia Yehova ma le loto atoa e aua le whaalango I lou lava ata mai. E le o whai mai le tus pa ia aua le whaonga ana o tātou wata mai. Fo mai aua le whaalango iai ai whaatua I le atua mo tātou loto atoa. So trust in the Lord with all of our hearts. Don't lean in our own understandings. In all of our ways, acknowledge Him. Amen. E le o whaosaina e le atua le whaonga ino tātou wata mai. Lei tātou te whaonga. Ai aua tātou te wha moe iai pe tātou te whaalangolango iai. Sa o tala noa la. I le vai aso le na te nei. Na o tā ua ai le e le I mawhai e le I complete le tū la fono. Amen. E le I ato atoa le tū la fono. Fa mai le tusi lea mātai o e lima. O le la uto e alu e toi wha a toa le mata upu le no utala no I le aso lua le vai aso te nei. O le ala e toi whau le mata upu si vaenga le la utala no ai. I le afiafi le nei. Ina ia mawhai ona ato a toa lo malamalama. Ai te le I me ia tātu te le o atu la. I le savali le malamalama. Amen. Po le ale wingo na upu. Savali le malamalama. Amen. Whai mai. Awana I o tau manatu ua o sau e tatala ina le tū la fono po le au perfeta. O te le isau e tatala ina a ia whaatau nuuina. Let's read some few translation. Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writing of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. ESV. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. New King James Version, it says, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Amen. But to fulfill. Do not think that I came to do away with undo the law of Moses or the writing of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Amen. So the last translation ai lalo. Do not think that I came to destroy the Torah, or the Torah, or the prophets. I did not come to destroy, but to complete. Na sau Yesu e wha atoa le tū la fono. E no tala noa la, e eile me le I o le tū la fono. Just after he said that, whato a mana whai e Yesu le tala le nā. O le ala la tātou wo e whai tau le context o le tusi. You know, when it comes to teaching the Bible, sometimes o te tango wha pu atu mata upu fo I lele ina ia whai ngō fie wa telo kaim o whai kau ngā kusi. Ai, o te wha moe fo ia te oe te alu whai tau lau tusi, ina ia e iloa, e le ai e le ngia ka poka ia wha makalaku. Au ane e tali tonu o whai atu ai. Ia e tali tonu ona na e alua o e whai tau tuspa ia wha mai, le ala e sa ola le context o tusi o le mea le kalango mai Kevin, longo winga la le kongor kuspa ia. Ai a whai ki whai kau o koe le sao, nga e sao rolewa mai Kevin e se selo wha uinga nga e se almea ngai kalango ai Yesu. Le ala tatou wo pe sao le mele na utala noa tuai e le iau le tū la fono e wha mamaina lea le conscious o tangata. Le loto I totonu o tangata. Amen. Le ala whatoa umana whai e Yesu le tala, whai mai Yesu e le isau e ave esem wha leo ngai na sau e wha atau nuu le tū la fono, pe wha atoa le tū la fono. Le ana tātou tanu e la sorua le vason tēnei, moso teimi, halu te mai moai, lai lalo to tātou prokalami lea, whai mai. A wae moni o te whai atu ia te outou, e mawai atu le langi ma le lalo langi, ai le mawai atu lava se iota po o sina fasi mata I tusi o le tū la fono, se ia tau nuu me uma. O le nei, o se na te tatala ina se poloa inga e tasi au pito I titi o nei poloa inga, ma whaapeo na o hao I tangata, e tā ua ia e au pito I titi le malo le langi. O se ana ma o hao ai, e tā ua ia e sili le malo le langi. A wā o te whaiatu ia te outou, a le sili la outou wa mi o tonu I la le autusi upu ma le au farisaio, e le sao atu lava outou I le malo le langi. Ua outou whaalongo,
ua outou whaalongo na whai mai I e ana mua aua e te whasi o tangata. Ai se whasi o tangata e nofo sala o ia I le whaamasinonga. Ia lea lau tātou wa ai atu I, o le wa amata o na tala noa Iesu le tū la fono. Lea la ua whaamatala mai le tū la fono Iesu fo mai, ua outou whaalongo na whai mai I e ana mua aua te whasi o tangata. Ai se whasi o tangata e nofo sala o ia I le whaamasinonga. Ana alu lola I o Iesu, so o lea, fo mai, a o hau o te whai atu ia te outou, ai se ita fua I lona uso, e nofo sala o ia I le whaamasinonga, ai se whai atu fo I lona uso raka, e nofo sala o ia I le fono, ai se whai atu fo I le vale, e nofo sala o ia I le afi kena. Weva ai, o le tūla fono le tala noa Iesu I lunga, lana sau le tūla fono ngata I lona whaatinonga I le tino, pe tai o to tonu o le loto, e le I mawhaina o ia le tūla fono e whaamamaina. Whai mai la ia, a oa o te whai atu ia te outou, ai se ita fua I lona uso o whete ita mai ai. E te tusa lava la, pe e te le tango e whasioti se tangata. Wa le upo o le tūla fono se I longa lava e te tango e whasioti sesi. Ia o lona winga, ia to telo tangata e pasi le tūla fono na. La e ngaki le o whasiokia, ia pela wa, ia, e tatele I whasiotia sesi, lona winga, o le halau ke ako o kuat kula fongo, pe a whaila le na o le tūla fono I le tino lai tausi. Pe tai wha mai Iesu, le hai, ele mele I o le tūla fono. Fo mai Iesu, a o hau, o te whai atu ia te outou, ai se ita fua I lona uso, e nofo sala o ia I le whaamasinonga. Ai se whai atu fo I lona uso raka, e nofo sala o ia I le fono, ai se whai atu fo I le vale, e nofo sala o ia I le afiokena. E iai me tupunga mai le loto, o iai le meo le loto, ele I o iai, ele I complete le tu la fono. Ele I mawhaila le tū la fono o na whaamamaina pena mawhai o na amio tonu le tangata I le loto. E mawhaina e tonu I le amio I fafo, a ele mawhaina e tonu I le amio I to tonu o lo loto. Right? Whai mai la ia, pe a whai fo I e te avatu le taulanga I le whata whai taulanga, ona e mana tua ai lea wa I lo uso se mea ti ngā ai o ia I a te oe, I nātu uia I le mea o lau taulanga, I lumo le whata whai taulanga, a e alu oe ia mua I wha le lei lo uso I le esa wai. Ma avatu lau taulanga. Ia vave ona o lua le lei malo o tangi I ana mea ua ia te oe, manu oi le ala o lua maia. Ina ne I tu uina atu oe le whaamasino e le ua tangi I ana mea. E tu uina atu foi oe e le whaamasino I le au auna, ona tu uina atu lea o oe I le whale pui pui. E moni o te whai atu ia te oe, e te le toi ulu fafo ai lava se ia e avatu tupe o malava. It's all dealing with your heart. La e tala noa mai le mea ta tauna e whaia mai lo loto, ma o a o mai tātou o tātou loto. Amen. Fa mai le whai upe lua fitu ua outou whaalongo na whai mai I e ana mua le tūla fono, aua e te muri lua. O le muri lua, o le nofo leo lea. O le sta malo male fa pe o fine male o le fine failo no to lua ia ala wa halu o male sta malo ia pe o male fa fine me na ta o le muli lua fa mai la eu tal tu ia a o te fa ia tu au ia te auto ai se va ai atu I le fa fine ina ia mana o iai ua uma ona muli lua mai I lona loto. Na lau tala noa Iesu I le me le I o iai le tū la fono. E le I o le tū la fono I to tonu o le loto. I le loto, I le conscious o le tangata. Whai mai la, ia a whai fo I tau suwai I lo mata tau matau, I nā sali e se ia, ma e la fuai. A wai le lei ina whano se tasi o fasitino, ai le anga pe a la fua ina lo tino o mai kena. Pole afi se oli. A whai fo I te tau suwai I lo lima tau matau, I nā tutu e se ia ma e la fuai a wai le lei, ina whano se tasi o fasitino, ai le anga pe a la foina lo tino umai kena. Sa whai mai foi ai se whaatea I lana wā, ia avatu ia te ia le tusi a lei, a o te whai atua ia te outou, ai se whaatea lana wā, ai le I muri lua ia, wa ia wha muri lua ia
ia te ia. Ai se fai mana vale ua whaate aina ua muli lua foi o ia. Ua whaalongo foi o tou na fai mai i e ana mua aua e te tautou pepelo. A ia e avatu i le lii o mea e te tautou ai. A u te whai atu au ia te outou, aua lava ne i tautou aua le tautou i le langi, aua o le nofua lii leo o le atua, po o le lalo langi, aua o le mea tu waion a ao lea, po o Yerusalema, aua o le ai leo o le tupu silisili, o lea lava e tala noa Yesu i le loto. Amen. Ho mai lor fai upu muri muri, let's skip down to the last verse, fai mai fai upu whāwalu, fai mai, o le nei ia ato atoa ona le lei o la outou wa mio e pei o lo outou ta ma o le langi e ato atoa ona le lei o ia whaafefeo na ato atoa e le ngata te whaati noa le tū la fono i le tino a la fo ia e whai e lo loto. O lai agree ia i lo loto po lai atoa ia i lo loto. E le i mawhai lai le tū la fono na wha mamaina le loto tangata. O lana tausi tangata le tū la fono, a ore ko a kele i le whasio kangaka i o lako loko. O lai ita i lo na uso, o lai upuleanga i lo na uso, o lai whasio tangata i lo na loto, o te iloa ana wha apea nga o le afo i lo no le mea. Ana wha apea e wha tau nuu fo i la i le tino, ke i lor ko a kele i o kangaka whio ki laulangi nge i o kako loko. Pe ana whaapea wala upuna tuspa ia. O lala e tala noa Yesu i o tātou loto. Lena tātou tala noa i le aso lua, le wato e wha manino atu. Le mele i o iele tū la fono. Ono o la iele tu sia e peru. Amen. E peru ono na mata upo iwa. O le whai upo iwa, le tala noa, ma le whai upo iwa mai le amatanga lava mata upo le iwa. Le tala noa mai taulanga ia sa whai ai tutonu i toto manu i le fale fta fai me tala no i le potu pa ia ma le potu pa ia o pa ia na ave i la taulanga ia foi mai la i o tala tus pa ia o mea na foi upo iwa o le fa atusa lea e o mai i nei ona po o lo o avatu ai mea lofa ma taulanga e le mawhaia o na faa ato atoa hina i la lona loto fuatia ifo o le au na iai. Amen. For my this is a illustrations pointing to the present time for the gifts and sacrifices that the priest offer are not able to cleanse the conscience of the people who bring them. E le I mawhai e tau langa nei o le toto manu o na whaamamaina le conscious. Po o le loto le totonu e le I mawhai la e mea o le tū la fono o na whaamamaina ai la e le I mawhai le tū e le I mawhai le tau sia o le tū la fono o na whaamamaina o loto fuatia ifo. Amen. O le toto lao Yesu, the blood of Jesus, ta ua lo le whai upo se furu ma le wha. Amen. Ai lai te wha pa e atu, whai mai, e le sili ea o na wha mamaina o tau loto fuatia ifo ai ngā luenga e oti ai, I le toto o Keriso, the blood of Jesus. O le na avatua o ia e le anganga e whaavavau, e whai mataulanga e le po nā I le atua, ina ia o tau au nei le atua soifua. Amen. I le taulanga I le whenga tuai, mea o le tū la fono, e le I mawhaina au na le tangata I o lātou loto ono o lai oti wha le anganga tangata. E le I mawhai o I le mafua I le tele o talitonunga. O le loto fuatia ifo, mea le ngai ala inga o le au pura, o fo I tangata au musalemi, o whaia lātou tapua inga, o isi tapua inga e o sasa o lātou tino. Have you ever watched that? Tangata I o ka sasa o lātou tino I lātou tapua inga. O lai kau mawhai e sasa o lātou tangata, ono lai kiuti to tonu o lātou loto. O le tau mawhai lava, o le mea nai ala ina tele mo mea mautapua inga lei nei. Ono le tau mawhai o tangata, se I kau mawhai e wha mamā le loto lai totonu, le loto fuatia ifo, o la lava I loa e le o mwhaina mamā, o la e palapala le conscious. But thank God for the blood of Jesus. Amen. Whaafetai I le atua I le toto Yesu, paule nao le toto, have faith in the blood of Jesus.
pau le nao le toto e mawhai o na wha mamaina le conscious o le tangata. Po le a lava pena e fasiotia se tangata i le tua na i se tu loun e mawhai e le toto Yesu o na wha mamalo conscious. Ma tua i mamai lu mo le tua, you stand boldly, you are the righteousness of God. Te tu i lu mo le tua e te ilo o e te hami o tonu i lu mo le tua. Why? Because o la e whai mai le tu spaia. O Yesu la, you might be still have some memory. Ela no whaongaina ia pole a lava. Some, there are a lot of ugly stuff happen. Ia o te leo iloa, whai o mai moa, mai se isi le nei a fiafi. Eini tangata no lato whaatino ina ngā ruenga o le pule le uma. Sa o lato whaia ia, mo meo o a winga matanga. And I want to set you free. Pe a whai o ni mea ia na tutupu I lo tua nai. People know you in that way. Po le a lava ni winga matangana e whai le tua nai e te leo sa o loto ai. Let me give you the good news. Having faith in the blood of Jesus, pau na le toto e whaamama, ina lo conscious. Te pole a lava le vai tangata iai. Ia te oi, o le upa tuspa ia, o ai lava o ia talia ke riso, o le tangata fau o ia. You are the new man. O oi o le tangata fau ia ke riso. And believe that word. O no le upa o le atua. O oi o le tangata fau ia ke riso. Matua mamala lo conscious. O le pepe fato a whanau mai. Le se pepe whanau mai. E whanau mai o la enyo na palapalapo i sono tuanai. A tonu e lo tuanai le tino a o lo wanganga. He's a new man in Christ. Thank God for Christ. Amen. O Yesu la po having faith in Jesus o ina life of fulua lo tangata lilo le tonu. Amen. O le tangata lilo la na tonu. E yelo na leo. Le conscious la le la tatu tanoi nei. That conscious le faithful na ona e taua le tangata lilo le tonu pe a o I lau savalinga le na utala noai te savali mai lea. I lo roto. Le te o tele ke usiano la to te a. Te o tele ke usiano la to te whai mai le tua, what's going on? Le tua le ale me le tupu. Le tua ai se hawa wo o mai ai. Le tua ai se hawa o le malolo ai. Le tua ai se ale me wa le work ai lau pisinisi. Le ale me wa le work ai lau family. Le ale me wa le manuia ai lau whanau. O le to o tele tangata, they ask the same question to God. But the right question, ai se ale mea no tātou le whaalongo ai leo I lea, I o tātou loto. Le ale mea no tātou le whaalongo ai le leo le atua. Le ale mea no tātou le pay attention ai le leo le atua. Amen. Te lo teimi la tātou te tu fesili le atua. Ai se ale mea lea, ai se ale mea lea, ai se ale mea lea, ai se ale mea lea. God, why? But I think the right question, ai se ana tātou le whaalongo ai in the first place. Te ilo le tele I o mea tātou te whaalongo nei, a o le tele I o le manuia I lumanai. Te le I o le se manuia I lumaifo, le lumanai. O whaalongo se tasi au nā lea tua, a o lai a onga I lea onga tuspa ia. La lai, o le whai a onga fie pasika. Ai te ila wa whai le, Ila onga ai ila le sili inga ngaru whakau mai langa jacket fo ile le taumata le jacket kama ki pasika fo ile ki pasika fo ile kama ki a onga ai la wa tu e na faile tu al tama titi le a onga e tango e avela na jacket e ave mal fa ya onga so wana el fa ya onga tango lola io le o le kama ki le wa la fa mo short o la e wi ke le jacket al fa ya onga an faile tu kango so le jacket ave e le jacket nga Ia tangorola I kami kia onga ave le jacket. This is a testimony, it's online. Tanzo mi tia onga ave lana jacket fa ia onga. 20 years later, luas futau sanga mo uma fo ilele. O lalo wa alu fa ia onga alu fa ngoka. Fo me o la fa ngoka fa ia onga. And I ke o ko au mai le tu lunga le ngola ukama le nga vakua le jacket ia te ia. Vato I le tua ia vili rola I o la o na le tua I oile ia fo I oile na staff ma fai fa so tai po fe mo tangata le su e kunga mo ma ngu mela fa pu le tala wala aulo ia wala au kunga ia fai o ngai o ise meo e mana o mia nei tai mi lo ministry ia fa mai le tala fo al tamti tia onga le fa pe
o walau fai au fa pe o lai ai o lai ka usu ese lori lako ministry tele mea le mana o mia tau fa umala tonga luenga fai le ona le so this is a mega church le nga luenga le wingi o ko nga luenga ki kele vo ye fai lo nga lu la fo il fai a onga ia sau la unga la to fatsa lo tu tam titi a onga la unga fatsa o mana la unga o lo le offering mai fonga o le offering. I think it was like almost close to 1 million le offering because it's a mega church. O ki laka de milionga le offering ele pe o ka ko roku vo ie ele ki kilengi offering e kalesia ya kamalanga. So that whole offering na alu o mai fai ile ina ave lu i le ngaluenga le the point so le tam fai fa matala atu. Imagining pe ana fa pe le usita ile me na fai atu ile atu in the first place. Ina ua fai atu le atu ia te ia solar jacket. I te milai a ongai. Se manu e le come up le te milena. Ina ua in time of need, ele i mawhai ona toi tari i le atua. But this jacket molona usta ia i le mea na fai atu le atua na fai. Lena toi tari i le atua. Lenga koe mau ai le kau o lako pasi. Lori ale e kalesia e mawha umai la tō ngā luenga mai lea o si tai le leo le atua i le ahamatanga o te iloa o le tele o avanoa wha pene e tu ina mai e le atua ia te tātou pa tātou te misia avanoa nei e le atua o na tātou toi fesili le atua why o ke iloa o lunga le langi o le kele ia le mau fesili wai o te iloa foi to a tele foi tangata kirisiano te ua mariliu a te ua o le langi wai sao le langi fe o aku lunga le langi fa mai so le no wonder kele o mea ngau aku fo le koe va ai voi piki o va koe fa ali le ko vai le mele fa ko ala ko ilo le kele o la ko mea misi o fe o le langa ngai pe nga fuka ika ka ke la ku le to kele o me le Kevin nga misi do fa longo i misi ngale misi fa mai le foko sa o mai i lo fa longo i le si mele ngai ai misi ai o le tatou misia la o le tatou fa longo i le leo le tua o le aka ko misia i foi la fa manu yanga le tua amene haleluya o le ala te fia tala no le fia file nei o le na walo to recap ma tatou mata upu na las I think tatou mata upu e fa ia na muli tolu ina muli na uma tu nei i tolu tu se Ioane amen. O le mata upu e vadu. Le atala noa i le fafine fo i lea na o kama fo i le fafine muli lua. Le na o le inga ia au mai e ave ia Yesu e fai le fa masinonga. O te fiatala noa i le afiafire nei, Savali le malamalama. Le la tatou o e tatou tala noa, what does that mean? Le ale winga le na upu Savali le malamalama. Se malamalama e peo le moli. O ko inga malamalama na le tanu tu spa ia. E to tonu le tusi a Ioane lea. Le ala utala noa fa mai le tusi fa upu mua. Ona maliwa tu leo Yesu i le maunga olive. O le sengi o le tae ao. Na toi maliwa ne ai Yesu i le malu. Wo mai fo i le nuu uma i a te ia o na nofo leo o ia i lalo maa o atu nya te i latou. Teach them. O Yesu, so se mea e alua Yesu, te leo mea e o he always teach. Faith comes by hearing. Amen. O te whaafetai i lea tua, i lo utalito nunga o au ia personal opinion, ua le leile whaatino ino ngā ruenga whaafaife au. Mantua le five-fold ministry, lai tala noa i lea, il fai a onga o le fai evangelia o le perfeta o le fai fe au fa tasi fo male apostolo tala no ai apostolo perfeta mar fa solonga mai o le i to tono five-fold ministry o laua le lei ya uia o le matango fia o fa tinonga nga ruenga fa fai fe au po le nga ruenga fa leo mamoe fa fanga mamoe o tonu foi o lo iai foi ia ngaruenga le au perfeta na to fie le tu perfeta la perfeta ane
la fu whaatino la tau ngā ruenga o la fu i mātango fia whaatinonga. Whapena fu ili whai evangalia to tele whai evangalia o loo whapeona le leile whaatino ino la tau mata whaioi. Whapena fu i la lea i ngā ruenga wha evangalia o la wale lei mata whaioi ia. O le tasi leo mata whaioi e le o le leilo na whaatinonga. My own personal opinion. O ngā ruenga whaaonga. Se uki kilo o mōrira. Ngā ruenga lea mātou, le tua mātou ia le a oina le upu, e le o le leilo whaatino ina. Mea mua, se ilonga ko kongi lau piri, whako a o oi. Sa kawhula ko kongi le piri, alu loku whaiwhi au. Pero le telo mea, se ilonga lava e totongi se tupe, whato atatala mai le poto ma le malamala o se whaiaonga. Whamailanga walu lo kai mingo o luke a ongai, which is a sa ono upa tuspa ia lai, manino le tala tuspa ia, whamai, ta tauna totongi le whaiaonga, lau te iloa, there is a scripture. I know that. O le upu wha tuspa ia, whamai o le alu tala lei, e ai tala lei, kakaungako ai ma tala lei, sa o le tono tuspa ia, o leo tala noa uia. This is one of the o le tasi leo vaenga e le o le lei to tono le tino ke riso, e le o le lei lea o a onga, e le o le lei lea o a oina, se ilonga ko kongi whai a onga whako a o ao. A o matua maanga ia ngā ruenga whawhaiwhi au. Laua, whaatino ina, ngā ruenga perfeta, ngā ruenga wha evangalia. O laua le lei whaatino ina o lātou, ma ngā ruenga wha apostolo. Laua ngā ruenga tele apostolo, laua whaatutu e ka le sia ma. Ai, kumailo ngai whai a onga. E pele o ko akele ngai whaia o ngā o ina le upu e tatala i tua i nei tangata e o whaafetai i le atua o whaai o tunga ko akele o ngai whaia o ngai wa amakanga o mai a o le upu whawavi ia o fia loko ono le upar tuspa ia o le isi mele ala ina whaingo o fia le ti a pono na sau e ngoi ona ele o malamalama tangata. Ai whaafea fo ilana malamalama tangata pe a whai ele o ina. Ia Yesu, o le tasi leo mata upu he teach. Ea o Yesu, nalu Yesu whaamatala. Amen. Ia ulai, o le whaiva lea, o te iloa ea o ia in my own opinion, you know, wa over tele yo launga ino le upo le tua, lunga o Facebook, YouTube, o le makwa kele o launga, o sermon. Launga, o le makwa kele o launga la. It, you know, it is good. O le launga o le upu, faith comes by hearing. Lai launga, o la lai, lot of time le launga, pe o se mea ai wa umona tu fatasia. La launga o fafanga, ai au o lana toi fia ai tangata. I se me ai whale anganga, wale ma whaire tangata o na toe aluna ia, e su elan tuspa ia se a, ona na le paua le mea la e vatu na o le mea ai wa umona kuka. Heo le tala fo ilele, if you give someone a fish, he can only eat a fish for one day. But if you teach him how to fish, he can eat fish every day. A whai te avie se tangata se hi anga le kasia le aso ai leia, ai tango ia o wao, ilea le tangata e whangota, e ai ia so umoro no langa. Whaapena fo ila a whainga o le la hunga le me whai kuspa ia pau wale me tupu tangata ngale o ale whai whi au le sa pau wale me mau ke manga oi ngale o mai ai whale anganga ai a o lola na tupu whaafita auri lo lato wola masoifua pe wala to mana o mia se wha malosi ele ma whaina o ala to tonu le tuspa ia se a makua le malamalama le kuspa ia. So I lo la ia tatonunga tasi leo matafa yoi tatau na ave ia ile fa mamafa o le a o ina o le upu le atua. Teach the word. Stay with the scripture. You will never go wrong. Matua le ele mafaina ese se le la fa pe tia te o e umar tato serious le. O len matua na utala noa we're going to walk through the Bible. La tato wo e fa solo tusi o tuspa ia. Le la wo umar utapena ina se awa onga ma se serious atoa mai le kene se tautua whaalinga o le a whaingo fia ina e study ina tuspa ia. So after this and then we go into that series. Amen. A matau te ilo se tasi leo vaenga pito i taua. And I know tasi no vaenga te le mawhai o na te le manao ia te oe misi.
lo whaalongo pe whaafewheo le whaatatianga tusipa ia whaafena e malamalama tusipa ia in a simple way le la tātou o iai ia pēa uma tātou ongare. So now Yesu hao tasi nao vaenga tāua ia hao le upu. Amen. For mai la ia tātou fo ima tātou tala. I think that's good. To remind us. For mai wa taʻitaʻina mai e le autusi upu ma le au farisaio le fafine na maua ina o murilua. Wa tuuina o ia e i latou i totonu. Wa au mai nga o se fafinge au e iloa. E le mawhai o nga e murilua nga o oe. E le mawhai no o murilua na o au. Se ilonga lava. E yeise tangata matatoa lua. Fato ata ua le murilua. Ale upo ulinga ia. For mai ua taʻitaʻina mai le autusi upu ma le au farisaio le fafine na maua ina o murilua. Ua tuuina o ia e i latou i totonu. Ua whaapea mai i latou ia te ia lea o a oe. Na maua le nei fafine ina o murilua ua mātou mauti noa lava. Ngā makua i maka au ka mai e le murilua. Which mean it's a set up. O whea le tangata na murilua ma le fafine. O lea lana set up e uri inga ia le mea, ina ia au o mai e su e se mea ea, e au mai ea, e sai a Yesu, ma se mea tuwa ia a Yesu, o mai lofo mai, ua whaapea mai i la tau ia te ia, lea au a oe, na maua le nei fafine ono o murilua, ua mātou mauti noa lava. O la e mau ki ngoa, he might be one of their friends. He ropo stasi o lato wo, lena o lato wo ha, set up ina ia whai ele mea lea mo Yesu. For mai la ia, ua polo ai mose ia te i tātou i le tū la fono ia whetongi i maa o e whaapea. O oe, pese a se mea te whetalai mai iai. To me, I'm telling you, i to tonu o le context o i le whaimatālanga lea. E iai lo tonunga, i le tonunga o tangata nei, o i le wala tomo ina Yesu. Right? Kusa le wo mai ma le lako tonga fiti dena o lato whaia. Ma lato wo mai lo au mai le tū la fono foi mai. O le tū la fono le tuspa ia. Foi mai tuspa ia o seisi e mau o whaia melea. Ia tau ai i maa. O le ala sautala. O lai loa e tangata nei. O Yesu, he always operated in love, compassion. O Yesu, o anangalu o le alofa i o Yesu. O lea la wo mai tangata nei, e o mai i le wala tō maua nei i awhaiatu nei Yesu e tongi maa. Lono winga o fasio tangata. Ai awhaiatu Yesu ea, e awarta o ei maa, lono winga wa te e Yesu le tūla hafono lena, whai mai mose. Se wa ai winga i o mai tangata i o mai whai a Yesu. Right? Whai mai, ua poloa i mose i ate i tātou whai upo ono. Wala tō whai mai, whaapea mai, e tofo i ate ia, ina ia maua i la tause mea e mō lia hai o ia, a ua punou Yesu matusi i lona tamatama i lima i le ele. Amen. How many of you know you don't have to answer every question? O atu lau vaenga ia ma le lātou toftofonga ia Yesu, ua whaliu Yesu ua punou ma ua tusi i lona tamatama i lima i le ele. E o whaalongo, o whaawinga i risika ngaka le mele, fwe mai kango Yesu kusi mai lalo anga sala ka ngaka ia. It's not in the scripture. Pau ane mele fwe mai tala tuspa ia, ma tusi lona tamatama i lima i le ele full stop. Fwe mai lula ia, a ua lātou fesili atu pea lava ia te ia, ono toe nofo lea o ia i lunga, ma whaapea atu ia te i lātou. O lea wha meritala le tuspa ia, o lea lava e fi nau watu lau vaenga lea. Ayo o lai punou Yesu, a lai wha mai, so Yesu, lai kukumala koma. O lea saukala, lea la saukali e, o lea ua koe lu Yesu i o le melengi. Lea ua koe fosi Yesu e faise tala, ina ia mōli a Yesu. Wha mai lo la i o Yesu, ona whaapea atu wai lea atu ia te i lātou. O so outou, e le ai sananga sala, ia lua i tongi se maa ia te ia. O te iloa le tali lea na au mai e Yesu mai lona tama. Lea tua le tama.
For me, Jesus was also taking a time to think. Ona ole mea leo mai tangata nei, a se lana tati. Amen. A se le tali a Yesu, e kau aile finga ima. Ai ale ai foi, ole a foi mai wa leo sta ia tu la fono. Te va ai ele, sauar ki a polo lenga saua i. Ona faa moe la i o Yesu, take some time to think. No fo Yesu ma puno lalo i ta ua ile me fo ile awal va vekali. Ma fau mo awal va vetali e ma fau mo fo melo ta Yesu o so o to ele ai sana nga sala ia lua i tongi se ma ia te ia. Ona toi puno le o ia matusi ile ele. O mana faita la Yesu toi faliu toi tusi lona lima ile ele. Fai mai lo la i foi upoiva. Ua la tau whaalongo i ai, ua i loa la tau wanga sala, i o la tau loto fuatia ifo. Ona tai to atasi leo i la tau malu i fafo, e afua mai toia ina, ua o atu i e au pito iti, ua tu ua na o Yesu lava, male fafine o lo o tu i totonu. Hey man. For my, when the accuser heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest. Let me read the New King James Version. Then those who heard it, being convicted by their conscience. Amen. No lato faya mai le lato ai kia le ya Yesu. Ai ino ua aluwatu le malamalama when the lights. Amen. Upol tu spa ia fo mai o Yesu o le malamalama. O le tātou mata upu le fiafide nei Savali le malamalama. O Yesu o le malamalama. When Jesus give light, o le taimi lava na feta laia tu ai Yesu ma abatu Yesu le malamalama. Na iloa tangata nei to tonu o la tau roto. Okay, lopo le keimianga, have you ever se mea fo ilele, e ke le o iloa fo ilele lai, o mana tua ia so la ke a onga foi lele e lai mo moi i la foi tamiti a onga au afele ki foi lele e lu o isi o vai nga fai la ko vali nga maka foi ka vali maka o ngai ka ngaka i mo moi o ngai ka miki mo meo a malala foi o le ulo o vali i maka o le mea la wukup umala ia karikari e ko kongo le fale foi le ma se o ilo o umanga vali o la ko maka o le kaimia nga ki ele moli. So le vale halur kadia so onga halur kadia la vanga o la pala fako ailo o la pala maka ngai ka ngakala ngai ngai ka mikira la kala ngoa fo ile ailo e il temi lana pongisai fato ailo ino o la moli e fa pe na fo ila ila vanga le e pe o le temi fo ile o la i to tono la to loto o la pongisa lai makwai lato tele o iloa le lato mea se lai fai. Lana o lato iloa lato mea leanga lana fai. O lana o au mai ia le ropong o set up. Ai lato tele o iloa faatasi. O ele o iai se. Lea se. Ele o lato tele o la ngona ina. Le leanga o lato roto. Ele o mawhai ono lato la ngona ina. Fo mai la ia. Then those who heard it, being convicted by their conscience, o le taimi lava na susulu le malamalama, nga va aifo ya tangata ya te ia, sole. Ai penga, ai o leanga sala mua lau va aifo, ai langa, lai roa leanga sala nga, o le whaka umangia nga lako set apinga le mea lea. Ai nei loa i o lato loto, le sa o lato mea le fai. Fai mai la i o le tala le tuspa ia, fai mai, ona tai to atasi lea o i lato, malu i fafo, e a fua mai i toi i ina. Fua mai na a mata mai i toi i ina na, e se fua i kau ai maa o ko i inga. Ai se hale mea wala ina faa manino mea tuspa ia na a mata mai i toi i ina. E le ngato toi i ina ia no atu e vatu ia isi ngeik ara tama i tau ai maa. Ai we e loa foi, o le umi foi na olo tangata, o le tele foi na o mea valea na ia faya. O le telefoni na wanga sala ma me se na ia faya.
O le laititi o le olo o le soifua o le tangata, o le laititi fu ina o me sena ia whaia. Mea le na ua tua i wha manino mea le tuspa ia, ina ua whai atu Yesu, ai se isanga ngasala kongi mo mosanga maa, ai penga kilo wharko inga yanga ia, ilona lava loto, o le kele fo ia o mea wha apia ngonga whaia. E le ilope o le ngare kasisi ia kenge, ai o ia o la fo i fiingi o ia kai ko o luala i lua kuengisi, malanga muli lua la e whai. La ua matua, ina ua susulu atu le malama. Ina ua whai atu Yesu, a whai isi ele ise a. Ia tongi la luna na maa. O le mea tā ua la ia u le whi au i. O tangata nei, na ona susulu atu le malama, sala mō loa. Tuki kiro mōli. O le toa tele o tangata li whangpau, e susulu lo ele mōli, le malamala mo Yesu, sala mō loa. O le isi Samoa, ma le skirisiango. E ki nganga whai kaur kuspa ia susulu aku le malamalama, awal pepelo, awal ngoia, la vai whai. Ele iyo o le malamalama ia. And yet, o la susulu le malamalama. Ia. O le mele nai tā uai, i le tātou wa ai i, o tangata nei, ina ua langone o lātou loto. Na sala moa ia i o lātou loto. Ina ua susulu ia i le malamalama o Yesu. Amen. Ina ua susulu ia i le malamalama o Yesu. Fo mai, ua toe nofo i lunga Yesu, ua sila fia ia, ua le aise tangata, ua na o le fafine lava, o na fetalai atu lea o ia ia te ia. Funai, oi fea e i lātou e na mōlia oe. Ua le whaasala mai ea se tasi ia te oe. Ua whai mai o ia, lea li ie, e le ai lava se tasi, ona e fetalai atu lea oi, ona fetalai atu lea o Yesu ia te ia, o te le whaasala fo ia te oe, alu ia oe, aua e te toe anga sala. How many of you know even Jesus ele I condemning Jesus le whawhinga lea? Ele I umalona whaapea tu leo Yesu, ia a mea fo oi malo winga, a le sa oi fo I kangaka I lo winga, e se lo, e se lo, la fokni kala nga ele I whaia whapea nase tala Yesu, no condemnation. Whamai tala Yesu, o te le whaasala fo I ate oi, a iei se kakaunga kongi sanga maanga o Yesu wa. Amen. E te taunga toni sanga maa. And yet, even Jesus ele kongia sanga maa. Ai o kei loa, anga iei se sa moi o, ai ai mua kongi sanga maa. Ai whamai tala Yesu, walu ia oi, au e te toe anga sala. Ele I whaimai Yesu, o lau mea na whai to right. Ele italia ina Yesu le anga sala. No, na wha ngalo Yesu le anga sala. Whaimai leo Yesu, alu ia oi, au e te toe anga sala. Ta ofi le mea na te whai, ele iso esu ea Yesu. Oi ka malo nga ringa luongofu. Oi ka malo nga le mo mengi o lua. Ele iso esu ea Yesu. Pau ale mea, alu, au e te toe anga sala. Au e te toi whaia le mea nana e whaia. A ole mea tā uai na whaai loa e whawhine le ia Yesu, Yesu le whawhine le tatauna e loa foi. You are forgiven. Wa wha mangalo ina oe. O Yesu, o ia o lea tua, o ia wha mangalo ina oe. Wha mangalo ina ha. Whai maila I ole, o whai upue sfululua, ona toe fetalai atu leo Yesu ia te ilatou. Amene. Ua whaape atu, o a unei o le malamalama, o le lalolangi, o le muli mai ia te au, e le Savali o ia I le pōli uli, a ia te ia le malamalama o le ola. E ala no mana o toi o mai nalo I le tātou whaitau, o no le context o le tusi, o le ale malamalama le tala noa Yesu I. O le taimi ia na whai atu a Yesu iai. Whai atu a Yesu I le auso, I le afo, I le au ngā kakau ai le whinge, a Pharisee o mara tusi upu. O le malamalama le na, when Jesus showed them the light, the revelation, o le taimi lava na suluia I lātou le malamalama, no lātou I loa, o I nā loa le na sala mo ai. Whai maila ia Yesu, o ia o le malamalama, o upu o whetalainga Yesu, that's light. O le malamalama. Whai maila ia o tala tuspa ia, o afo,
o le muli mai a te au, e le savali o ia i le pouliuli, ai a te ia le malama o le ola. Le malama o le ola. Let us read the English version. For mine. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Light of life. O le savali lai le malama si tatoa. Let's go to the book of Ephesians. Amen. E savali le malama. E fesolo na mata upu e lima, I believe. Amen. O le tusi ale salamo lo na mata upu se laus fulu iwa fa upu se auto fulu fa mai e le fa alia mai au afionga ai fa malama ina ai fa mai e fa loto matala ina ai e ua fa ngofie. Let's go there. Si tatu atu mo ina tatu chile o mai il salamo lea. Salamo lo na mata upu e tasi iwa kelo foi upro kuspa ia ka foi kausa fa mo ka kere pile pick up lo no winga, right? For me tala ale for mai o le fa alia mai o le fa alia mai o aua fionga e fa mala mai nai e fa loto matala ina ai e wa fai ngofie tato o i le fa pertania for mai. The teaching of your word gives light, so even the simple can understand. Amen. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. Pe ole mele na tupu i le au vaenga ia, no atu e tau aile fafine i maa. Ina ua atu, o le taimi lava na sau wele upua le atua, at the entrance of his words, it gives light. It lights up the darkness. Le pongi sa le no mai matangata nei e tau ai e fafine i maa. O le taimi lava na luatu ile upua Yesu o inana faa malama inai se mea na pongi sa. O ina lo na convicta i o le taimi lava na wow, va ai fonga kakayanga ia. Sorry. Si ngei ki kia li ele ngaka o mako nga set up inga le mea a le ngei foi o le kele o nga yaka muri lua i nga fai ele o iloa. Now le taimi lavana at the entrance of your word gives light. O le upula le atua na te au mai le malama. That's the light. E le o kala ngoi se malama voi lele. O le upua le atua e o mai le malama. E yaile. Amen. I tutono le tusia Hosea. O le tasi leo vaenga taua. Amen. Hosea lo mta upo fafo upo yono. Fai mai. Ua faa umatia lo unuu ina ua leai se poto. But that's not the only part. Elena le paule nao le vaenga o fai upu. My people perish because of the lack of knowledge. Fai mai. Ua faa umatia lo unuu ina ua leai se poto. Fai mai la ila vanga mulumuri. O oe foi na e te e atu i le poto. O le mea lea o te e atua i ate oe. E le ngata ino wā, e le o yeise malama, a o la fo i te e le malama. O le mea fo i la naua te ena i le atua, o la walu watu le malama, a la lava wha amawalunga loto. O la lava e tu mau i lana ami o tonu. Ki nganga i loa se, makwale i loa se sorry. Eo vaenga la. I te tonu la le tusi lea a Efeso. Efeso lo na mata upo e lima. Tato fai tau fai upes fuma tasi. Foi mai. Aua foi tau te a mio fa atasi mangalu enga lea o ngā ale pouli uli. Ai le lei ona o tau wa o iatu. Aua o mea ua faya fa lilo e ilatou ua mata ngā lava ona tau tala iai. Let me read the English version. For my take no part in the worthless deeds of evil and darkness. So this is deep. I think we need to take this seriously. For my take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Instead, expose them.
it is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. This is something like a revelation to me. O se e peo se revelation nei a te au ina wo to e whaitau le whai upu lea. Awa whaali mai e lea tua i. You don't need to te iloa a whai e se tangata nea wa tua se whaataita inga. A whai te ua e se mea matanga na whai e se tangata. Sau se tangata wha matala mai e te oile mea matanga le na. Wha mai tala ala atu spa ia. Awe te toi wha matala ina. Mea na whai e tangata ile mea lilo, mea matanga ia. You don't have to explain it. Ele o toi whai mai te toi tau e whamai a. For it is shameful even to speak. Whamai a. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. O le mea leo wala ina popular mea e whai e le ti Apollo. O nei tau solo mua fo le au kirisiano, le tala noa I mea lai whai le ti Apollo. O ilo te whaapea tuai, the most evilest agent le ti Apollo le teimine o tu stala. The journalist. O tangata o lunga o social media, o mea uma, o le moe kolo, o le muli lua, o mea makanga uma lai whai, o lai li poki tangata nei, but the Bible, o lai prohibited, o lai afo ino le mea whaasa ina e le tusipa ia. Le tala noa I mea ia. It's not my opinion. As a Christian, ele o whai mai le tusipa ia, for it is a shameful even to speak of the things that they do it in secret. E matanga o mea le ki Apollo alange promote ai. You don't have to e le whaapea na whaalongo I se tala na whai e seisi se mea lilo sauru ngaka wha makala mai a oe. O le isika ngaka lela e kango wha makala ai. Yet o le ngaka nganga ke le o iloa. A o le apala palalo no conscious o no le tala lela e avea I ai. Wa avea la oe ma ave fe au ti Apollo e pasila na fe au I lea tangata ma lea tangata ma lea tangata ma lea tangata, and that's how the devil works. E whaaleanga le malamalama le tutonu o le tangata. Lalai whameritala tuspa ia. Take no part in the worldless deeds of evil and darkness, instead expose them. For maila ia, it is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. E se le tāua o lo tātou va ai I lea. Ai whamatala tuspa ia o ai lava I tautala. Whoever speak, let him speak in the oracles of God. For mai o ai lava tautala, ia tautala tala ia fionga lea tua. Ai aua tautala, whai tala ma whamatala mea nei. The ungodly stuff. O le tele o tangata, o te tonu o tātou loto le conscious. Amen. Tatou o le tusi one of the popular verses in the Bible. John 3. Amen. John 3:16 is, I believe that's a popular verse in the Bible. E fo ima less popular verse ngai la loifo. Toi mai. A wā ua whaapea lava o nā lofa mai o le atua le lalulangi mo ia au mai ilo nā tali e to o tasi na ia le whano se tasi whaatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Whaasolo fo mai, a waile a wina mai e le atua lo nā tali I le lalulangi na ia whaasala I le lalulangi, a ia whaola ina le lalulangi ia te ia. O le whaatua ia te ia e whaasala ina, e le whaasala ina o ia. A o le whaatua ua no fosala nei lava o ia. A wā e le I whaatua lava ia I le ingoa le atali e to atasi o le atua. Whaupasuruiva. O le whamai o le whaasala fo I le nei. Ina ua o mai le malamalama I le lalolangi. So this is the Bible says, and the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved the darkness and more than the light, for their actions were evil. For mai le tala tuspa ia, o le whaasala fo I le nei, ina ua o mai le malamalama I le lalolangi, a o tangata e siri lo lātou manao I le pōliuli, I lo lātou manao I le malamalama, a wae leanga lātou wāmio.
o lea lava ua avatu le upu a le atua, simple le upu a le atua, o lae malamalama le le mafaufau, peitai, e na te le talia ina, ono o lae fia i le pongisa, o lae fia i le amio leanga. O la, sometimes peno fat sa vali le malamalama, a e iloa o se me le tala fia ngai, ona e mata ai, au e te mata ai. A e iloa fo i le tatau, ona e tala noa ai, au e te tala noa ai. Keep your conscience clear. Walk in the light. Sa vali lai le malamalama, whaafewhena e sa vali le malamalama, sa vali le mea nai te iloa i lo roto. E ile teimi e te iloa i lo loto, e le tatau ona e alu i o i le mea la. E le tatau ona e mata i le mea lea. Sometimes e te iloa fo i lo loto, e le tatau ona umi ona e a, i lungo se Facebook, e le tatau ona alu lau taimi le mea, o nai te iloa. But you try to ignore ea, e to tele tangata o lai lato te ignore ina le malamalama le na, they override that light. Lato te a ignore ina le leo le na, mo lato le sava vali le mea la lato te iloa. O le tele o taimi, o la lava iloa, e le tala fia ngai le mata ina ata. La lava iloa. Pa o la lava wa mata hai, e se a, because o la e fia iai. Ono lai wa mana o people love darkness. Pa o la lato te iloa, it's not right. Ia oe o tamatiti lai titi. E sau laki fanga kisi kamar kenge ka pungi maka sea. E lo le tamatiti, it's not right. Ai le o ilo e le stanga tamatua. Fa mai nga o ka miki ka pungi maka le ka pungi foi maka ko maka. Te iloa, ona o mea umalava tātou te whaalongo ai, e o i pese. Sometimes, o leisi vahenga pito i siri na a fia i tangata o pese. A whai o nai te iloa o nai a fia ai oe. Se aua le whaia. Aua le whaia e lea. Aua le whaalongo ai. Sa vali le malamalama a iloa e te e lea o ngale na pese iloa. Ilo tangata. Aua te whaalongo ai. A iloa e lea o ngana ata. Aua te mata ai. A o afo ni tala tangata mani tala noanga lai whai. A iloa e lea tala whea ngai. Aua lea. Don't be part of it. Aua ne ia vea oi mafoi. Ma vahenga o na alo ese mai ai. E ala na tala noa. O le mea na e sa vali le malamalama. O lo sa vali le mea peo tangata ia. Na o lato i lo le malamalama i o lato loto ino wa whaiatu Yesu. Ai se le isana sala tongi le mao le taimi lava no lato i lo ai le malamalama. Ino usulu malamalama. Sa vali lo ea. Repent lo. Na sala mo el temina tau ai la to ma mo ese lo. A fai e te whaalongo ino the moment o e lango nai wa ese se sa vali le malamalama. Like 24/7 walk in the light. Ma ai le mea nai te iloa sa vali ai. Mai le upu ale atua. Amen. Fa mai le tala le tuspa ia, fa mai o le whaasala fo ile nei, ina ua o mai le malamalama i le lalolangi, a o tangata, e siri lo lato mana o i le pouli uri lo lato mana o i le malamalama, a wai le anga lato wa mio, a wa o i lato umo e fai mea le anga, e ino i lato i le malamalama, e leo mai foi i le malamalama, ne i fai loa lato wa mio, a o le ua faa maoni ana mea e fai, e sau lava o ia i le malamalama, e fia faa lia ana mio ina ua tatau i le atua. O le tangata la lea, e ola le malamalama, e le ai mase mea ngā anga, e ile si kenge ngā, in a kokongo le awa, samako luk, ya soa la, laku fo ile mase no fa longo kala le ar kingi le e umalonga faise meo se mako fonka kalo ila aso from I can't wait to go home and be myself. I can't wait to go home and be myself. O ka fa pea. Fai this is not you. Fai o leke sau you can't wait to go home and be yourself. O ai la lei. Lono wingo le fa fo ringa e se e alu fale fa ko fai fo ila i o mea ngai ke masai be yourself at home. Lono wingo e le mea langa ngai le fale. You can't be yourself here.
So there is like two different people. E matua ese two different person there. Ese tangata lai le fale, ese tangata lotu. Mea fo le tupi ata toro lotu. Le o me skenge le pa pruli mato le kupi aka ko. O le se si mai lima loku o le maka uki ya o le fale piske mongi. Yeah. Ona foi, no like if you fia istangata ilea, o le lato private life. O le a lava le me te whaia i le mea lilo. E atangia fo ila iluma. A whai ke pepelo i le mea lilo, e ke pepelo fo iluma. E ke le wha maongi i le mea lilo, ke le wha maongi fo iluma. A whai te ngaoi le mea lilo, e ke ngaoi fo iluma. O le a lava le me te whaia le mea lilo, e whai fo ia. E le mawhaina na ina. O le upal tuspa ia. Fo mai o tangata. O le wha sala lea. This is the judgment. Ono o laua au mai e lea tua le malamalama e ala ia Yesu. A e le o fia sava vali i tangata e le malamalama. E fia ala ko i aka leanga, ma mea leanga, ma leanga sala, ma le murilua. O laua umana au mai, a e la ve fia i mea ia. So o le mea le na e ala ina whai le wha salanga lea tua. Because o lea wa au mai le malamalama. But people love darkness. Saudol fa masinonga le atua, foi mai le stangata, e le fair fa masinonga le atua, yet wo umana au mai le malamalama le atua, a o la lava fai le amio le anga mat pongsa. A o le fe au le neia fiafi, savali le malamalama, o le taimi e susudu le malamalama I lo loto, savali lo iai. Walk in the light. Savali le malamalama I lo loto. Amen. Aua e ke overridinga le malamalama na I tutonu o lo loto. Ai savali ai. Amene. Le tuola mātou ta mavi ia la ua fiortei fiafi, whaafitai lau upore toi wha manatu, toi wha ta tala o mātou mata I o mātou safa vali le malamalama, au wā o oio le atua o le malamalama o le lalulangi o mātou foi, o mulimuli ia te oio le malamalama I o le ola. Ta mā, ngalue mailo wanganga ia wha malamalama I o mātou tangata ia mawhai ono mātou safa vali le malamalama, I le mea lilo, whaatasi I fo I malumo la ua fio malumo tangata, I o mātou sawa vali lo malama. Lama whaamanuia o lo mātou watua, o mea uma mātou te whaia, o la mātou au nanga le ia te oi wha fo I le vi inga ia te oi keriso, lo mātou wali imo lo mātou wha o lo ono sua fo o Yesu wa ole mavala au tuai nei. Amene ma amene. Amen. Ia, awane e ignoina le malama o lo loto, la ile malamalama na ua susulu I tutonu ia te oi savali ai aua te overriding le laiti le na. Ona o ina, o ina whamaritala le tuspa ia I le, o le salamo. Proverbs na foi mai a o le ala o le amio tonu e tusa ia ma le malamalama. O le ao, o le tupu, ia, foi mai Puritania, let me quote the English version. So le kilo foi upor kuspa ia. Waka kango memorize Puritania. Le kau ma fau fa samo. The step of a righteous it's ordered by the Lord and it's getting brighter and brighter. Le afu no le mea ole ala tangata mio tonu. Ia e tusa ia mala malama pe ole ao e fa pio na se yo tu tonu le la. E matua I malamalama le tangata le savali o tangata amio tonu e savali mai le isi malamalama I le isi malamalama. The more you walk in that light le malamalama na te iloa a fai lava wa e lor foi upor tuspa ia tasi foi upor savali le malamalama foi upor na se ia ona to e vato e le atua le isi malamalama fa o popo le isi malamalama to e fa o popo le isi malamalama ona tilia le ona e malamalama. I think 1 Corinthians 15 na e tala no ai with stars martangata mio tonu it's like all different stars es e foi no lato malamalama la foi tala no e fa pena foi tato. O tātou la tal no el tusi fata oto. Let me see if I'm right. Fata oto e fa. This is the verse 18. Feisi isa olea. A ole alo le mi tonu e tusa ia male malamalama o le ao o lo tupu pealo na malamalama e o ile tu tonu o le la. Amen. That's the scripture. Hallelujah. So oil tangata for my the way of the righteous is like the first glimpse of the dawn, which shines ever brighter
until the full light of day. Amen. O nei lea tatou malamalama I savali la ia le malamalama fa solo lava ia lau savalinga ua ke overwriting le malamalama o le atua ia fa peo ona e fa tauaina le malamalama ua ke ignoina pretend e te le o iloa le ai o ngai loa e lo loko. The more I tell my fire keep low conscious ia clear low conscious walk in that light e loa lava e le talafia ngai ua ke fire la laua you keep your conscience clear. I say, ono laua e loa, na e loa ele tau ele whaia loa, that's good. O laku na lo welen konge, makala ngoa Malaysia uo. Malaysia uo, ngafo markala lau kwa ma sia uo le. Whamai, ngā alu lang ka avale le sia songa, aila ise meo wa kupuru ngala wala voden. Whamai o ia woso e fafo, woso vole longa whaale I fafo. Whamai wa umangila wa waku vole ngi koe, ko sort out lama ka upuma malau kamale ai wa halu lang ka vale fa longo ku longo loko si pio la ka ku wale ai mas file mu longo loko ngasala mo le lo mo le tua ai se o la wa wa expose wa to la ngona le upole tua wa ko expose ai le mea la sai le loto. So lawa ko ipada ya le loto, which is good. Pe atato langona. Ai le stangata na te ignore ina lea. Le leo na le piso le tua. Let me tell you, kangakanga, e o ngaru fasioki le si uma fasioki sa walu ai fale inga makwa nga le lango nga se me nga faia. Pe fienga kanga fasioki sa Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa, take me back. Oh, take me back.
Jesus is the answer to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Fall